sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga Albert ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, si papanakkelak amang ibaga aday to'y programam alagip ti napalabas, ti numero 1 adengdenggan mi kabayatan ti income panagin inana. Nang runa no kasjay amalpas kami amangal daw. Naawisak mat ang nagsurat gaputa kayat kung ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak ang makaibati iti adal nang runa kadagiti padak nga addan pamilyana. Rugyak man nga ro ti agsalaysay idi adda akpay laang ijay oman. Kastoy man dagiti pasamak. Wow! Nagpintas mat ng tabag mo, Rose? Kasla ka barbaro ah! Siyempre regalo nila kay ko daytoy, Mars. Ay wow! Bongga! Leather ko naman! Mayat sapay ti quality na, Mars. Kasla sosyal. Excuse me, Mars. Anya kasla? Siyempre, social daytoy, anya? Ama mo nakmatan. Saan ka di? Saan ka mahilig iti cheap abag? Mars? Wan matkit di Mars. No kayat mo? Itidkan ka ti may sa abag ko. Tay ngay inusar ko idi naudi ari muar tayo. Ha? Jay ka di LV, Mars? When Mars? Kabarbaro pa'y day jay. Kayat mo? Ay katuan Mars. Pagyamanak unay no itad mon kanyak day jay abag mo. Napintas day jay kat. Okay, Mars. Alaam to lang arudan inton umay kayo jay balay, okay? Okay. 7 pairs. Jackpot! Ay sayang, nakabunot akpay laang matngamin iti 4. 5 ken 6 dayto yun aw. Ay sayang, pirpir kumama dayto yun. Ay sayang talaga. Ay, buenas. Naunaan manen? 3 balls, 2 hits. 2 das. Manang Susan? Manang Susan? Ay, apay, madam. Ay, mangiluto ka man iti pansit, ta meriendaon mi, kabayatan ti panagayayam mi iti madyong. Ay, oon madam, mabait laig nga raw ta mangiluto ak iti meriendaon niya, wine. Ala, agawaan man ang Susan, tanay, mabisin akon. Magtimpla ka matan iti juice, okay? Oon ma'am, sige nga raw. Ay kat kamada manen atap no mga bakak man may. Wana, lalaingan nyo nga minti agkamada atap no tumudas kayo mat. Simangpat ka din nag equipment nga in-order tayo, Ivy? Wan sir, ni Carlo ti binilin ko ang mapan mangi-check no kompleto matlaang dagiti na i-deliver. Okay, nasayat mat nga ron no kasta. Oh, sir, okay kayo lang ka di? Okay ak lang. Sigurado kayo, sir? Okay ak lang, kurakmat. Tinasayat, awagam ni Carlo. Kumusta no? Kompleto mat lang nagiti in-deliver dang in-order tayo. Sige, sir. Okay, Ivy, agyamanak. Oy, apay akas na tila nga masimang pat, iha. Apay anak kami suot ka. Ada ka di parikot? Kasanumat nga min, mami. Adamanan baro a cellphone ti classmate ko. Okay?
Anya ko mga ita. Barbaro mo ti cellphone mo, san ka di? Daan day to yan, mami. Apay aya. Anya ti kayat mo a cellphone, iha? Kaya't kung agpada kami iti classmate ko, mami. Okay, sige. Awagak nga rod ni daddy mo, Kalpasan na, si kanton ti mangibagano, anya ti kayat mo a cellphone, okay? Sige, mami. Hello, anak. Kumusta ka? Daddy, igatangan nakman iti baro a cellphone ko. Ha? No, kagat-gatang ko lang matibaro a cellphone mo. Daan day jayan, Daddy. Tay kumamat latest a cellphone ti kayat ko, Daddy. Jay clear ti camera na, kun dakkel ti storage na. Anya? Di mo't kabarbaro lang ang modelo ti ginatang ko a cellphone mo. Sige matan, Daddy. Please. Ay, Oh, sige. Mangipatuludak nga ro diti igatang mo, anak ko. Yay! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak. Ited mo man nga ro ka ni mami ti cellphone. Kaya't ko akasarita. Sige, Daddy. Mami. Oh, muti nga rod. Oh, lakay. Si kamat bakit? Di mo kumaunay spoil din ti anak ta. Di mo kumaruaman nga agbyag akas labak nang. Apay aya lakay. Katbak nang tayo mo't sanaya. Ken may isa, manulaang mo ti cellphone ngay pagpagatang na. Basit lang, dayjay may bawas iti sweldom, di ta uman. Alala. Mano kumaaya na ito cellphone, bakit? No dya kagbidot, mapan 30,000. Pesos, nagingan. Pang tuition na dayjay na. Rose, saan ko apidpidutan ti kwarta dito oman? Itrab-trabahwak na kita kwarta. Ken maysa, agur-urnungak meten, tapno into nagawid ak, at dan tumot aramatek amang rugi, iti uray basit lang ang negosyo. Anya? Kayat mo asawen. Di mon kaya ti agsubli dita abroad? Saan mat nga ti kasta? Ti puntok lang, saan nga agnanayon nga addaak ditoy? Siyempre, kaya't kayo mo't amaka din na iti anak ta. Sige. Baliwan tantulangin ti agsarita, Albert. Ado pa'y ngamin tinaskan nga ramide. Sige nga rod bakit? Agan-anan kayo ditawan. Hi, Sir Albert. Oh, Ivy, si kamat gaya. Mom, sir. Kanya. Naggasat man ti pamilya medya Pilipinas. Apay matanak ko ng tikasta, Ivy. Ngamin, adanam naman da kaskan ka. Wala. Awan mo't ngamin daddo maagas-gastusa. Kasi ti apo, nakapatakderak mo't iti balay, kabayatan ti panagtrabaho diti oman. Kan makunak, stable mo't ti educational plan para kan ni Erika. Isa basit lang na banag kanyak, no ipaay ko na iti kalkalikaguman da. Sa bagay matkit di, sir. Ay, mapantaman ket di ijay coffee shop. Ituloy ta tagsarsarita ijay, kabayatan ti panagkapeta. Ilibre nak, sir? Sure. Okay. Kasano, Rose? Nakapag-desisyon ka din, may papaniti kotse, ngay pagbagakken ka? Dayjay? Uwan, pare. Njak pa'y ngamin na ibaga ka ni Albert. Ay, ket ibaga mga mili na, mare. Mga unan nakapaiti sa bali. Bay, tayin inutok na ibaga ken kwa na pare. Basta, di mo pa'y lang iti sa bali, ha? Ay, ket depende iti tulagan, mare. Nagnginan tumat ngamin ti panangted mo kanyak. Amangan mabalin mo't bawasam, pare. Ni mare met. No kayat mo, ikan kay ti nababa a down payment. Ha? Amom, napinta sa pangarkila ti kakas niya klase ti kotse. No kayat mo, i-test drive tayo ton madamdama. Iti kasta, mariknam no kasano ti kinapintas ti kotse nga laklakok ken ka. Oh,
Oh, sige. Mayata kiti dayta pa ni Bernie. At to yung ti blueprint, Sir Albert. Agyaman na ka, Ivy. Oh, sir, agan ano kayo? Medyo nasakit nga ron ti tiyan ko. Itay pa ya, marikrik na ako. Nangrugi di, madamatimetik tayo. Mga nusan ka natunawan, sir. Tinasayaat, agawid kayon. Iti kasta, makaina na kayo, mat. Manumatan nga aldaw, naka-overtime kayo. Tsak pa nga minalpas to yung report ko. May papan ti specs, nagiti machine nga in order tayo. Palpasak lang, bit. Kalpasan na, agawid ak tumutan. Okay, da kayo nga rin ti makamo, sir. Awagan daklaan, no, da ka sa pulan nyo. Adak lang, di tabangir nga opisina. Sige, Ivy. Agyaman ak manan. Awan anyaman na, Sir Albert. May sama ng payakis, Rose. Anyan, si ka talaga, Bernie. Gusto na. Amang ano, da makakita ka data dito eh. Sige, matana. Good night, kiss. May salamat. Tangiwat mo, kunak. Di mo pigsaan ang mga numanggagnak ka ni Manang Susan. Awan tao dito. Oh, kas makita mat. Dudwa talagang dito arubayan ti palayo. Bernie. Sana kita makikiat. Baka pa mauyo nga talaga ti kinapintas mo, Rose. Lumapalin. Yak kumakayat nga agsinata ita arami. Anya? I love you, Rose. I love you too, Bernie. Wala, agawid kan. Ta sumurikak mutan di balay. Congratulations, Sir Albert. Nakalalaing ka iti presentation mo, itay. Agyaman na ka, Ivy. Inaramid ko lang mati trabaho. Imbaglangan ko nam na gustuhan mo't nagiti supplier. Di ko namkit di, sir. Talaga analaing ka nga lukoy kadakwada. Sir? Tiyan ko. Sir Albert! Sir Albert! Help! Help, please! Help us! Is there anybody there? Help, please! Albert? Oh, apay kasta tila nga man nakakita kanyak. Di ka di maragsakan, tadaakon? Ay, kwa. Saan ba't nga itikas talakay? Siyempre, maragsakan na ka. Daddy! Oh, Erika, anak. Daddy! Oh. Ay na, balasang ka, niha. Siyempre, Daddy. Ni Manang Susan ngay bakit? Ha? Ay, kwa. Amangan no, aday di kusina, lakay. Ibagam, tamang isagan iti pagsasangman tayo. Kabayatan aluklukatan tayo dagiti pasalubong yo. Asino takin ko iti kotse na kaparada di tarwar, bakit? Ah? Ay, kwa. Kutsi tayo, lakay. Ginatang ko kan ni Pari Bernie. Gimatang ka iti kotse ko nam? Sa dino nga tinangalamit yung gatang mo? Sa dino ngay kuma, iti savings ta lakay. Anya? Binawasam ti savings ta? Hanggang apay? Sayang mo ti kwarta no adalaeng ije bangko, lakay. Iso nga, inggatang ko ni ti kotse. Iso nga rin nga da ije bangko ta urnong ta dayjay. Urnong ta pari panagadal ni Erika. Hanggang apay binawasam. Lakay, mausar mo ti kotse. Pag business. Mabalin pang arkiladay jay. Kan may sa, agpawid ka tumutlaan. O, san ka di?
O di, masukatan tumatlaang tinaigatang iti kotse. Kinapudno na bakit? Nagawid ak tapno umayak agina na. Pinagbakasyon nak ti kumpanya pagtabrabahwag. Gaputa kalkalpas ko lang nga naopiraan iti gallstone. Anya? No kasta? Dito'y kapay Pilipinas? Kano nga iti pa nagsubli medyo abroad? Tsak payam mo, abangan no kalpasan ti sumagmamanupay a bulan. Masapal nga agpaimbagak pa eh. Akat, kasano nga ro din dagiti gastusin tayo dito'y balay? Kasano tayo, Albert? Panag ko nak, nas ka naliklikan tapay laang ti panagsinarak ta. Nang ro na ita, taadan dito'y ti asawa. Rose. Agpalamis tapay laang. Amangan ngamin no makadlaw ti asawa. Tsak kabalan. Amomeno kasano ti panagayat ko ken ka. May sa minuto lang hindi ka makita. Kasta una yan ti iliw ko ken ka. No ipilit mo ti kayat mo, mapilit anak mo't amang isinakin ka, Bernie. Rose. O anya, agpili ka. Liklikan tapay laang ti agsinarak, wano agsinatan. Okay. Sige. Umanugot ako ni ti kayat mo. Ti karim kanya, ha? Di mo liplipatan ti obligasyon mo. Di kayat ko asawan. Kaya ti monthly abayad mo di ti kotse. Alawanin. Sige. Tamang i-transferak iti bank account mo intun pikat. Okay. Layonam tong haroda. Iti kasta. At damat pangalawans ko. Wen ko naklang arutan. Tay takit ti kayat ko ken ka, Rose. Agyaman na ka. Sige. Awanan nyaman na, Bernie. Manang Susan, simangpat ka din ni Rose? Awan pa'y mo, sir. Ito yun ti agasyaw, sir. Agyaman ak manang. Madamag ko man lang. Ti anya, sir. Awan ka di ti madmadlaw yu iti asawa, kabayatan ti kaawan ko? Ha, Manang Susan? Ay, kwa, kwa, sir. Pangasi yu manang. Ibagayo ko man at daamuyo. Kwa, sir. Kinapudno na. Kanayon da nga agmadyong dito'y balay. Kadwa na dagiti kukumari na. Kanayon da pa'y nga raw arumwar. Kadwa na ani... Sino, manang? Ay kwa. Ti kayat ko asawin, sir. Kadwa na dagiti kukumari na. Basta, sir. Nasaysaya mo lang ano da kayo mismo ti agpaliiw, sir. Luktan yaw dagiti matayaw, sir. Kerugian yaw ti mang biro iti ebidensya. Ha? Anya ti kayat ko asawan, Manang Susan? Ay, sos, apo. Di kwa, sir. Ayawan, sir. Lipatin yung tinaybagak. Pasensya kayo pasensya kayon. Pasensya kayon kanyak, sir. Apo, tila mo, ti malablabid mo ngamin da ito'y ang iwat. Apo. Sa dino tinaggapuan, Rose? Di mo timpakadagkan ka nga daouting mi. Sino ti kadwam? Dagiti ko kumari ka. Sino pa'y kuma? Kadwam ka di da dya Bernie? Wana, tayo sukat nga ro ti driver mi. Inbagak matken ka, san ka di? Kinapudno na. Tultulungan nak, amang ibaba ka dagiti daduma pa'y agamit ko. Ken, dagiti daduma ngayon sarmi ang nag-outing. Kaano pa'y aluklukwen nak, Rose? Kaano pa'y? Ha? Anya ka din dagitang ibagbagam, Albert? Sana ka bulsag?
Nakitak ti panaginggin ng tilyo itay iti kotse. Sakbay adimsaag kayo. Kwa, Albert. Awanan kayo ti bain. Agrigriga ta kijibalas yung taong agtrabaho. Ngam adda kayo ngot dito yung aglanglangoy itiragsak akadwam ti lalakim. Wanan! Basur kon! Ngam napanunot mo ka di? Nga damat dagiti kasapulak kas may sa a babae? Kat ni Bernie tinangipaay iti dayta. Isu tinangip-ep iti iliw ko kabayatan ti kaawan mo kada kami. Siyak pa'y gaya man takin basol. Wen! Basol mo matlaang! Gaputa awan ka iti sibay ko! Basol ko pa'y gayam tagtrabaho. Tapno dalang maited ko kada kayo nga gina. Lagawan kat nga pain mon, Rose. Ibatanag, Albert! Ibatanag! Masaksakitanag! Ibatan! Ibatan tarupang! Diyos ko! Hustan! Bastos ka, Albert! Hustan data! Albert! Hustan! Sika ti bastos, Bernie. Kinundawayam ti kinalupoy ti asawak. Ay, ayatag ni Rose, Albert. Ay, ayatan tarupang. Ay! Hustan, Albert! Hustan, Bernie! Pumanaw kan! Pangasim! At sarita tantulangan iti sa baling aldaw! Awanan kayo ti bain. Pumanaw kayo, adwa. Pumanaw kayo di ti balay ko. Panaw! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Maurnos pa'y nga ta tinagbaetan da Albert ka ni Rose. Papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.